Jepango iporãite ikatuhaguére che iotupakaria jepy amongetami hag̃ua kuñandeja ñe'ẽporãite ñamohu'ãmbe katu ndajaha la los rekovekue ha'éngo kueheño ñomongetákuri opytámahague viudo ha ko'ág̃ako capítulo 19 versículo 30 al 33 omombe'u ñande mba'épa ojehúla chupe ha la ifamiliakuéra ehe'avéimo mokõi itajýra. Lot osẽ so'árigui mokõive itajýra ndive okyhyjégui opyta hag̃ua upépe ha oho hendivekuéra yvytýpe ha oiko peteĩ itakuápe itristetéiko orekopaite haguihína opyta ko'ág̃a ha'e oikove peteĩ itakuápe. Upérõ Lora jy'ypykuépe Mayora he'i ikypy'ýpe la ña hermana Emichivea ñanderu itujáma ha ndaipóri peteĩ kuimba'e jepéko ñaimeha rupi omenda hag̃ua ñanderehe ha ikatu hag̃uáicha ñane memby ojejapoháicha opa rupi ja'ukarãvino ñanderúpe ha ñañeno hendive ikatu hag̃ua ñane memby chugui ha upéicha ojapo hikuái pe pyharepevoi pe ijypykue oñeno itúva ndihe ha'e katu oka'uguasúgui noñanduivoi mba'eve ha péicha ojapo la segunda noche avei la itajýrape Menorvea oñeno avei la itúva ndive ha mokõivea opyta hyeguasu hikuái ha pérõguare onasẽva'ekue la peteĩ héra Moab ha otro Amón ha omiágui oikókuri ai mokõi tetã tuicháva los amonitas ha los moabitas pe omía operseguir la descendiente de Isaac la israelitakuéra upeñemongetamieta ahí la israelita oĩ dos ramas ko'ápe la oikóta dos naciones oiko ko'ã mokõi lorajýgui pero la che apytase ajepy'amongeta nendive che angirũ ñañeme'ẽpa cuenta mba'éichapa ojevevai Lot y familiakuérape por causa de que nañe'ẽrendúi hikuái la Ñandejára peapetéma che la vez otra vez repetita nde che angirũ nahi'ãingo yande la nañe'ẽrenduséigui la Ñandejára nañe'ẽrenduiguivoi jajavy la tape ha ñamohu'ã ko yvyape ári kapáingo ko yvyape ári jaiko tekojoja tekoguapýpe vy'apópe pero la ñande nañaneñe'ẽrendúi la Ñandejárape pea la final muy triste ojehu a la familia de Lot ha'e omotenonde ko yvyape áriguante ha pe arapykue ko'ág̃a oñepyrũ cosecha la triste historia de su familia ñe'ẽhákena che angirũ ndehache jajapónte Ñandejára ipotaha che ikatu hag̃uáicha ñamohu'ã porã ko yvyape ári ñanderekove Ñandejára tanderovasa ko'árape ha tehasa porãite. Komarandukóva og̃uahẽ ndéve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua Ñandejára rembiapo'ukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epy porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe más 595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.